Došli smo opet na njivu kod mene da kažemo o istim problemima kao što smo imali. Znači sad su još veći problemi zato što je biljka već u fazi toj da više nemamo šta ulagati. Znači u njive smo uložili sve živo i sad smo zagrnuli kukuruz, čekamo neki rod, nešto, a neće, svestan sam da ovdje neće biti roda, što opet pušta krave da nam to sve pojede i da samo nam pravi štetu i gotovo. Ja ne znam šta drugo da vam kažem. Šteta je, vidi se, sve pojede. Obećao mi da neće puštati krave i od neki dan kad sam zagrnuo, evo, tragovi gdje je goveče išlo. Evo balega, evo kuda ide, evo opet balega, evo ovdje je paslo, evo, znači, od ovog kuruza nema ništa, to je pojedeno, evo, ovo je načeto, i evo opet, još dok je kuruz bio mali, znači izašlo je, tu su one dolazile, pasle, ležale, i eto tako. Tada je ovo snimljeno od neki dan dok je kukuruz bio, dok nije. I sad to pojelo, ide red. Evo, sad ovaj što je veći, znači pojelo tu, i sad to ide red. Evo dolazimo na njivu od moje možda jedno 400 metara, doveo sam vas ovdje da vidite kako se još ljudi bore. Znači počelo se ograđivati njive da ne idu krave u njive. Ima negdje oko 15-16 goveda. To sad ispod ladi, a oko 7 sati kad dođe suton one počinju da pasu. A ovo je njegovo imanje. Znači, on je ovo sve u parlog ostavio. Ovo je njegova zemlja. Znači, ovo komplet. Evo kostiju gdje mu krepavaju životinje. Evo, ovo je njegovo imanje i on nema s čim raniti. Znači, pusti da idu kod svakoga da se najedu, da se napasu. Pošto one neće to da jedu. Jer im sad sladak i kukuruz i to što sam rekao. Sad ovdje isto tragovi. Tu je blizu put i tu uđu, napasu se i pokazuju i vidite kuda idu, jedu. Tu i izađu naprijed. Ovo najviše pravi kad mu se krava otkine pa nosi onaj štap. I onda vuče i konop i štap i sve i kad tuda ide još goru štetu napravi.